en wala e shang longa me bukodan palping ba kon lat right cosmetic tot mitre de katine te baloj botin a chang magwalon ko de kon kwena kos de ne je team ko jen cha chang wala a chang me cha posne chaka ko bu kon dial bana lonka je ko che nin dang bakal che le daga ka chang baro din chi shulonga je biarun chi palping bandi de ma ban jelin kel ka kora bana woka mandanan balat kon ka chang longa dana wala Kashwa jangalen mi fari nonga so kwati selfa ibala diwenmon Kashwa jangalen mi fari nonga so kwati selfa ibala diwenmon Nozo kwanye je sigwa lokcho Pale jajaram chanyal kentin Ya joling nyal mi bere fari Pale jajaram chakabini Bejelat kesu dori dial wimon Pale jajaram chagyerpini Ya joling nyal mi bere fari Pale jajaram chakabini Bejelat kesu dori ka wala sinete ka ramagas ke studio mibu record be jelat ko chang lonka wala changa bangwan ka pai badak ron kindaru wal bangwan chine go longo to chine chang wala chine benang bang jeno to betegariet kos te balen lat kon gadan kadamandan no komba kok ram kele long kasem advantage use milaro ayno kos la khalade la kede kadid bo chilo da tez long ko chine chele benon go binero ayno kos binele bincher ka jakel Mr. Com chilo da tez ko sheben. Yeah, thank you. Chilo tez ko cha welcome ke cha jago ba chongwa da me la ko nel tesluach yene ideal din tech studio chilo tez ma ba chomye ma gwalong ka roina gwandan ne kus kenya malaga changlonga malaga chang magwa chilo tez ko cha welcome ko kujamo bana right ke right pele chok well bas bangwan me che laru gan mepel jaga loy gwan ka tes gan medwar riaka mande me ci gwanana laru no lara je ku jin bi fel kete ko kien tin bilat jin biloy mor bi jaga tes ko biloy gurba bi jaga tes eno bo biloy ne ko kien bo tin no ga jibo biloy kien bi jaga tes ko kuje mo jen ci gwanana laru gan mepel jaga loy gwan ga tes wujin bilane mugwa ko kuiran ke bi mugwa bi lat ko kuinen ko ken ko biloy ken bi tes biji mu lanu mi jek so chalaro biloy gur bi jago be jek sometime la kweli la domi la negna majina ke nyin ken kuyimo chalaro kuyimo biloy gur ken mor bi jaga jes ko kuyimo be tekelam okay ci gwanana nyogo lar nyok pinde ca warang mi jegi ka dop mi jeg caroro nyaw lodbo anyok bo kel ana mo wo ci lodi ci bidit ya blodi bi palpin bu guru kunyal bi jiti ken do mo ko be mo ke mugwa bi jek kuje mo lana mugwa ko kuikos kala na mugwa ko kuinen ko ken kuyema bu kunyal be yipos so ci loy tes go de tegete ya metot shi roñ mugwa ne shi lar shi man ci laro to kwen ko so no kon wala she kon no kana no ya no kon mugwa lo man kwel goro dong DTH shen wa riang mu je ga do je kana riang mu je ga do magwa ya de rande riang ka do magwa di karande riang ka do mu je ga de da go de ji kos de ka lar mu tot ka kwida na mo kos ba ko ngajo na me we na ka do ba me kana we na ka do ba me galong riang mu je ka do mi je jin mi ci ñin ko mi ci top jin ñin ko tin jeki to ko ka ma gor tin mi bisub wal mi ci pes ke day wal do ñam day tin ñam bi kam ko ñep ku je mo bi ñin ko
mi go jin mi chi go butup ko ku mo rang mo jege ka do bi jak ka mi chi pes ka de wal be kom ga cham ne gurun amen so jan ma se ngi jide la ji ko sken chang wala na mo de la ye wala nje ji wen mondial la re ji wen mondial to ko ken okay men tene janten ko se chang longa wala she jan ya chang longa chalar to amu bene dial bu ko longa je chet ka longa kul longa je ka long kon dial ka je ko chang longa an longa lat ka da kul lat ci ko to dunate da kul lat ci ko to mun longi di long sing du dun to nyur ka bang tel me le de ke chimit tel kon me de tal me de le cham ko dio je tat bo chermi lat bo lo ngulot ko mako ki longa ya malot ka kulonga awa belong amena ko ku to ko ken ko shika blat e chang mani chang marero ko bubut yeno gur no kosnel kujmo biket ke dit rai kos belatin telme do dien me raj me tek tek chet go di mai dok ke chang longa o charo lor na mo chang liu ba ya da ni tok bo chang liu ba ko ku kos e jeno ko gwane jen bo chet ka men ta pol jogu ku liu la krishin a loro do mo galo gua misakom explanation gua ki right mo gua ka to nges kon dialo to shang longa kel mo gua ki mo kwala chol shang long lo no long na ga je shejan no let ka mi gua mi le de mo gua kana ngajo de kul de je pen kwana ka ran mo je ga je ga shang longa dere ken na she kap dolwa ya no mone mo bande tiai chong di nang dol walba chang longa okay kam da ba ma ke chang longa mi te shit mi she dap ken chang longa de je bo to de tu de lan ma de tol de mor ka ja ke de je le mo tot chi wang nu kana na de je bon ya mi che no mon gwe je ko pai dap e chu a chong bo de mai bo de ne dop dunu poni jin jiram madan te ke chiek me chi mai do bon men te chiek chi dap ko me be ke je so chi da med mi che no mo da je chiek ko madide ka jin bu kon kuriya ka gomen te ko chiek bi te ka jin mu mulu mi che pere po de kamrar ka chang longa ko bad ne tie chong di e kamrar ka chang longa che ban ne tie de jen chi pene jen de ne butin bu de kamrar yo de liu ya nghe từ giờ đây ala me tin jana ala mai ke chang longa di dok problem meditation yes meta problem ten di dok chimenak boda chan do chang longa menak boda amude kulo lenga tel me de lingde me dana ka gad Israel me la kut ka jogu yenne to kwanya mana ka tiang run be de kulo cham golu nu jok chang longa lorno dia run che via destructive mi si bot ko ne bu ko kan gore ngade bu gore kwan de yik jal ka kwan den che ka gom bot mi cha ngaje wal che wala chang longa che ka shek de cha ta lo kon pan me ba kule chama wala en ngi she bad thing she jan cha long no cha mai de do de mai de jan do che jan che to ngwan long to de lat ke kwi ko che jan to go long to de na de kere ya wa mu guji enta mi cha ma cha ku dop nyin ko do gor ka yo bende ne yo bu ni bana wi chen de ko lo de te enya de ko ani ke de lo chu ko ti lo de te ku ga chang long ka na bo de chen ba yi gur mu tot ke tam da na men te la ka ku ga da bu ne chen mu ko ti ro ro ak le no nga je men da topic shilat o to ran che bur yang karang mu je kana majile roj peli shoka wa jana dinen gan me pel jaga loy gwan ka tes aywa gan me pel jaga loy gwan ka tes ka gan me dwal ke gan me dwal jaga loy man ko betede bejia career sekendi al kenya ko ti jana jen kwa chole to roj peli waran jin me peli betede ngwan du guj la kona
ko ko dike ne kon ke ngi jan kon ko de mi ci kon mi je ci kon ne na ci kon bo ke ja jan lu ko de ja sien anta mi gur mi se jeling la der do mu de len di wajak ya di wajak lo nande wajak mi ci la dor ka sheblin ti ga chong wal te ne de ya de te chong ndi te chong ajan ya ko la ro bo yen gwan gan ke man gan chwar gat kun sheng tutur se jan ya lar bo no cha ga ya ju yen chwa man kun this thing cha ko connected yeah ka shang lonka latin wa cheer ka roin ko se jan kwa lo tiam na o yen do ko jana do be ya te ko muton me de je te ke jobon yeah come on right ko gwala gwa jama la lar ke khud gwaye ni siang khud gwaye ke jen siande se jana shere mi motto seven advantage am gwalo can got seven advantage radiant one including you and me canada mana kon ko kenete chen ani la ni siang la na nge ke lat wala chana ngi lat nge ke na ga lat okay la lat amulat ke lat ni am ka ja kalliang do man ci understand ga jata seven advantage amul lat ke lado to bina lado amul lat den yam ga je to lat de jan man din jan ko cermte ga do chamun lat lodge kanyet kanan diok lat triangle a triangle ya mon kan ne diok to ka je amu ko jëm yes an ma gwajatin ka kuy lat o jin ba mu ci lat dangu to ka ji mu ma da to ka ji di do ram do den di e guj ke da lo de dit ki je mi ci na man ro we ca gwa di ta ka lam jin bi lat awa bi cham ni mi ci lat ka tedu ka bi lo du te ka je to na mo gwaje okay ka nget ngon ga je ka kuy chara yo bi char loide ci jin ka goro ko nel ka hatten ko ala chole lodge a je lodge man ku do la kap she loine ka lo da fine ana me she bucha le triangle art ke en and then she me ka jan brain kanan dio tet ka lodge kenget me she bucha o jiran bilet che jan ken ya machar bi che char amin bilet do char and then be ken aywa ala tidina kan kuna la anta ka talk de G7 advantage use can man pastory ne dialen de tin the whole congregation de gara ta islam dilun ko lalet kan job ke education no ga dial de kan let kade ka roy ngach biga raroy ko lar ko zetena ki biga red biga nan gwal karan a posmi di de long lo kun tum wan yes cha ga cha mi jinona chen du no chi challenge boga ka der kan bo de kan ko do brande kan bi ke je ko la wato yene chwa na criticize ki mu we gwin to tormo to wang rada yana shi pale je ta wan chen ala ko chi ko te kon lo chi kon e ko ken chi kon bi criticize me te ka media season do no bran karwa de ko do loide chalar me Judas Iscariot waram kel guru kor Yesu awa me gul to kor Yesu gino do ba mo ko position medi season ka we have been tarnished ke chamen jableli to yejan so gare yaga Judas awa me be called Jesus awa jen changanya don ba mu position mi ko jana waye agor fonde wa rom jono fonde jana ba yo ba kamje kene ngaje gwal gor dum chen kwara kos mot kan ben ya jeni lo du je mi cha ju jog majin jen finance anta guje tele dal mu jege ngu gujuma ci yo to ci de kap ko bi unong ne te accept na ka kel ko jen job anyok cha nyo gore bible ga bo to jen fonde Judas wa kan chure gore warga ga tek chen lo kan cha gore lo chang gire me cha lar wal ko brani ko buga to teke tum wanum te dong de konten mo so de so telerek bo ngudia rid men jaga ko to de je question ko ken ten dong de na ma ke bena melen ke ten le ngana ma tama
ngode lar ka mo ka kwi Jesus ngode ko de kan te de kan je ngode ku de kan lat. Okay. Lar it lodge yene to kuken te wi mon do ken yen gan mare ke nya mare ke gware ka mare ko gwanda no kunel no kon amende lare ken ta ga mene ke chang long kos o kon jin minini jin mi toj lam no gur lam ne atiji bi jogo loy do koch ke dwer tin la de keji ya peleka a chang jaga loy do keje ta long ka tinje peleka jin ni mar ka gwar ke ni mar lar je ji ken ta ga me jin chang long kos a mere rod jin mi ci chang long ko me pentin bu hudul kos lar je indial war kana chang der tam no gu lam ne ati tin chang kwa ne kas ku je mo ci lote bu kut nyal be pot indial ci di square kwa amen. Chat islam di long goma ke studio o an chang long ko la ja tiem ko cause den chang e long ko na kos kaja shit ka man cha gar kon o to kanin bakel awachu let ka dial shukalat ka tuk shakawa wa ka shangan barodian wachu najo ki wachu long relen ga dial te lat kan dial remembering cha weto tel rambe changa mager enemi shishian kwara kos cha konchu gweste ka shop chian kwara kos gweste awojan wa be winmon be shu kapinki be shu dak be shu benejan wa bene ka dial be ka shu rach ka ba chu pale jen karwada telarada den an shang lonka akel mugwalong yene dialo konde lenga nama keten tetin ta lenga ja keten baje lenga go be dene tino to ngaza kwena kos ko briktin kon tin ku kon ke jek wedan ke wimon bika attitude wa kuza wa ka jen gwasa me chelaro wa winmon chetiang ka jek chetiang no gwaza dana baje daga ja mishiro do dalaka gwa bu kwene Jesus bija gor wa chishang andana bi Jesus be ben ga wa chi je bulon kanen ka ji shang kwara ko sibi men jek gore o bijin ramkel ra shang kwara kos ko to be kante ga bijejek yene rishen danan titen ke yene je duaro ke yene she mor ke yene wech ke yene je mondialen kon bo ke shin kwara konyal ajala dana gone o de ne dial de kanala ngwasa ma ke studio chiloda tes damandan ne komba kok chiloda tes ke jilong ko shiben ba thank you because possible thank you gwa jendan kane goma bana to ko ken bukon galen link go kor gwa se ben up sabbath to all of you ki tes like a chang long ka yendial biate ka male nono bye.